Yes, turagarutse nanone kuri iki gicamunsi mu makuru yihutirwa ku mirongo y'imbere ku rugamba aho noneho ibintu bikomeje kuba bibi cyane. Bwana Pacifique, ndakubwiza ukuri ko noneho hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no ku butaka bw'u Burundi ibintu bihinduye isura ku rwego bibaye bibi cyane. Ibintu bikomeje gutungurana. Ibintu bikomeje gutungurana. Amakuru aturukayo aragira ati igitero kidasobanutse kitaramenyekana abagikoze hano ku butaka bw'u Burundi cyane. Igitero kibasiye abasirikari bagera kuri 27 bakaba bishwe mu buryo butasobanutse, ndetse kandi iki gitero ntago biri kuvugwa yuko ari M23 yakigabye, ndetse nta nubwo bari kwigamba undi mutwe wundi, ndetse biri kuvugwa yuko aba basirikari bishwe n'abantu bambaye uniforme itazwi cyane kuko ngari byo biri gushingirwaho bigenderwaho kugira ngo aba basirikari babe bishwe. Ibi byose turaje tubabwire neza uburyo ki aba basirikari bishwe mu buryo butunguranye, igihugu cy'u Burundi kikaba kiguye mu kantu. Nanone kandi twerekeje ahangaha muri Uvira bimeze bite? Akantu ku kandi turakazanye mwabantu mwe. Nanone hano muri Uvira hongeye kugaragara ingabo zambaye imyenda ya uniforme iri ku murongo umwe neza cyane, kandi nanone aba basirikari bakaba bari kuri gahunda imwe kuko abarundi bishwe. Ese ibingibi bifite aho bihuriye na nibingibi byabaye hano? Byose rero turaje tubibagezeho akantu ku kandi nta nakamwe dusize inyuma. Ndetse Bwana Pacifique, mu yandi makuru hari iki? Ya mu yandi makuru rero ndatekereza nta kindi kintu kirenze kiri kube abaretse ndaze muvuge indogoye kirarenze ikindi kintu kirenze ndavuze nta kindi kintu kirenze urugamba ruri kubera muri point zero. Nta n'ikindi kintu kirenze ibikorwa biri gukorerwa abanyamurenge. Hagati aho Tshisekedi afatanyije na leta y'u Burundi ndetse n'indi miryango bamaze gushyira igitutu kuri leta zunze ubumwe za Amerika, barashinza Trump guhishira M23 mu bikorwa byose irimo. Utingwiki rero amakuru aturuka muri hano i Kampala ndetse yerekeza neza muri leta zunze ubumwe za Amerika, aravuga ko Trump bari kumushinza gushyigikira M23 mu buryo bweruye kuko basabye kuva mu mujyi wa Uvira M23 ntiyavamo, kandi anohereza intumwa ziwe zize kumucungira, ziraza zisanga ko M23 iracyahari, none ngo nta kintu bakoze. Uyu mugabo bamucanyeho umuriro ngo agomba agira ikintu akora, ngo ndetse n'ingabo yahaye Tshisekedi ntizigeze zijya mu rugamba. Mu yandi makuru kandi amakuru ari kungeraho aravuga neza ko hari ibitero M23 ikoze bibi cyane ikabihemukiye abatanzania, ariko kandi nanone ku rundi ruhande abatanzania bakaba bamaze kongera ibindi bikoresho ndetse n'abandi basirikare bamaze kwitekera hitwa Karemi. Abantu mwe Tanzania nyuma yo gukubitwa yarebye avuga ati Samia rwose yarebye avuga ati ndi guseba uko biri kose ndi guseba, arangije yohereza abandi bakomando yizeye ndetse abaha intwaro zidasanzwe kubera ko bagendeye kuzo M23 ifite. Bazanye izindi ntwaro nazo za danje zirenze za M23. Ese M23 yabigeze kwiherezo k'abatanzania mbona barubiye. Reka nze tubagezeho aya makuru ku buryo bukomeye cyane. Yes, tubahaye ikazire mu makuru arambuye tubabwira ngo buriya kakanu karayike kari akantu nyine naga kumwe kameze gutya gusa konyine ukagakoraho gutya gusa tayari ibintu babigenze neza abari okay kabisa. Buriya na subscribe nayo ni ingenzi, ndetse muri comment hariho link wakandaho ukaza kujya kwisanga muri WhatsApp ukajya ureba amakuru y'amavideo, ndetse ni nka proof z'ibyo tuba twavuze. Hari abantu nabonye ngo ese ngo kuki ngo ibyo muvuga mu bimenyetso tujya muri groupe urebe nta makuru tujya muri comment. Nukuvuga ngo wenda reka tumurangire mu buryo bworoshye, jya muri comment ya mbere ukande kuri link iriho irakujyana kuri groupe ya WhatsApp. Aho ngaho rero uzaza usanga ibyo bimenyetso, amafoto amavideo y'urugamba, amafoto y'intambara y'abapfuye, byose uzajya bisanga. Wikirirwa bitindaho cyane rwose. Yego, none rero mwabana mwe narababwira ko mu kanya gato cyane mu makuru ari bukurikira yangaya tubafitiye umutumirwa wa wundi uri hejuru, tukavuga yuko usobanukiye ibintu hafi no kuturusha, cyangwa se wenda dushobora ariko kuba natwe tumurusha, ariko hari icyo abaturusha byanga bikunda tuba tumuzani. Rero mu kanya mu makuru ari bukurikiranga turabararikiye muze kuba muhari mukurikirane twumve ibyo atuzaniye bishyashya cyane ko hari amakuru turi buze kumubaza kubijyanye n'ibyo Neva yakoze. Ni byinshi cyane yakoze ndetse n'uwo bita Eric Din Press bivuga ko yaba kirigoma.
byose araza kubidusobanura neza cyane. Yes, rero Bwana Pacifique, reka duhere hano mu Burundi. Kaduhere mu Burundi. Nyamuneka ibintu byabaye bibi cyane. Ingabo zatungwe FDNB. Force de France. Njyamenya RDF. Rwanda Defense Force. Na UPDF ya Uganda. Rwanda Defense Force. Ariko abarundi na Kongo. Igisirikari. Mutubwire muri comment. Igisirikari cyabo. Bano mugani. Atubwire muri comment igisirikari cy'u Burundi. Ariko hari umuntu wadusobanuriye. Ni igisirikari cya Kongo mu magambo arambuye. FARDC ndetse na FDNB. Ni gute? Ubundi si igifaransa buriya bakoresha. Ni igifaransa. Yes. Pacifique, reka tureke gutindira gutuma njya mu bintu byinshi. Reka duhere kuri aya makuru i Burundi. Iki gisirikari FDNB baratunguwe cyane. Batungurwa n'iki? Batungurwa n'abasirikari babo bishwe. Batunguwe n'abasirikari babo bishwe. Aya makuru yari ataratugeraho, nibwo mu kanya tuyabonye turayanononsura neza, dusanga koko aba basirikari barituwe cyane. Aba basirikari Bwana Pacifique barituriwe hehe ubundi mbere na mbere? No kuvuga ngo barituriwe mu ntara ya Kibitoki. Ahandi muri komine ya Mabayi ni mu ishyamba riherereye mu ishyamba rya Kibira n'ubundi. Ni ishyamba rihana imbibi n'ishyamba rya Nyungwe ryano mu gihugu cy'u Rwanda. Abasirikare bari mu ishyamba ry'iyo rya Mabayi barengaga hafi abasirikare 367 bivanze n'abazarendo ndetse n'itsinda ry'abadede bigize amabandi ariko biswe imbonerakure ndetse na FDLR. Aba rero mu rupfu rwabo rutunguranye bivugwa ko batungujwe igitero cyabayeho cyasize gihitanye benshi Bwana Fisi. Bivugwa ko bashobora kuba banarenga za 30 hafi za 40. Imibare iracyari kugenda izamuka. Ndi kubona bambwira yuko bari 17 none ndabona bamaze kuba abantu bagera hafi 29. Ahubwo barakiyongera. Bari biyongera se kabarabo bari kugenda batoragura mu bihuru. Buriya twebwe tuvuga ibihari kureba wewe imagine. Ntago ndi kwimagina, ahubwo ndi kureba. Ariko se tekereza niba mu kanya bari 16 bakaba bamaze kuba 29. Urumva aracyagenda hakurikiranwa bashakisha n'abandi. Yego bamaze kuba 29. So hanyuma rero kandangize amakuru yatugezeho yemeza neza ko ibi bitero byabaye mu masaha y'ijoro. Mwiri joro ryatambutse urabona ari ni mwishyamba, amakuru ajya kumenyekana hakeye. Uko byagenda uko rwose twakabaye twayababwiye mu gitondo, ariko bibaye ngombwa ko tuyababwira ubu kuko aribwo tukibimenya. Amakuru aravuga neza yuko bano basirikare rero baguye mu ishyamba ryano bita Mabayi hano mu ishyamba rya Kibira. Abangaba rero bakabishwe n'abatazwi kandi CMV3 CFDNB CFDR zasubiranyemo ntiharamenyekana icyabishe. Gusa aba basirikare aba basirikari bashyizwe hariya kugira ngo barinde imipaka ngo Rwanda rutazabatera. Ariko bakabavanze bavanze nyine na FDLR byose wazarendo imigambi mibi ndetse n'impuze n'imbonera ko mfite nuko babandi bitwa ngo ni Red Tabara yaba ariyo yinjiye se bariya bitwa Red Tabara. Ngewe ndi gukura amakuru neza nabajije ndavuga ati ese ko Red Tabara nayo yari ifite gahunda kandi kaba yatangiye bya bikorwa byabo aho ntiyaba yatangiriye hariya. Arambwira ati 75% Red Tabara niyo yaba yabigizemo uruhare kwicwa ry'aba bantu kwicwa ry'aba bantu. Ariko uburyo babikozemo no gutega ibiturika. Aba basirikari bagiye bicwa bagiye bicirwa urusorongo ibiturika. Hari abicishijwe amasasu, hari nabongo bateze na za mine. Ubundi ngo ukuntu byagenze aho bari bacumbitse muri aho nkunda kuvuga ngo aho bacumbitse aho bari muri defense zabo bumvishije ibintu bidasanzwe nyine mu nkengero za defense zabo. Bagiye kureba babona abasirikari batangiye kwirukana. Ubwo ndavuga abasirikari kuko nta bandi bahegera cyangwa se abantu batamenyekanye babishe ngo bambaye uniform. Ariko bari kwiruka ngo ku muvuduko utari mwinshi. Nabo babirutse inyuma batangira kubarasa. Kumbi babandi bari kwiruka ni nko kukuyoborera mu mutego uri bugucakire cyane. Bamaze kwirundiramo ibisasu birabaturikana. Bo nibo babiteze, ariko bo kwa ko bazaho babiteze ntago bahanyuraga. Abandi no bakaza birohamo gutyo tayari ugikandagiye kimushibandura. Ugize ute kimushibandura uwo kitarashe abasinepa bandi bari hariya tayari. Ubwo isasu rikabari bugize gute rikabarira muri dore ko hari na nijoro. None ngaba abantu
bari bambaye bya bindi byifashishwa nijoro kureba mu mwijima. Urumva rero njyewe navuze nti aba nimba atari mu 23 yaba ari Red Tabara, nubwo hano uko babivuga ko ari abantu batazwi kandi bari bambaye uniform zisa ariko zitari za gisirikare. Uniform zisa nizo bambaye ibintu bisa ariko itari imyenda ya gisirikare. Byakozwe rero dore hano bari gusobanura ko uniforme bambaye itazwi nyine ariko zisa. Noneho hano ntago ndi kubitazwi, hano ngiye ntago iziriho bisa nta yiriho. Noneho aho bisa niba no bo muri Uvira. Uvira nibo baje bambaye imyenda ya uniforme ariko idafite ikirango na kimwe, ariko itari ya M23, itari ni ya Red Tabara, itari ni yabaki. Ariko rero uniforme ya Red Tabara ntinazwe kuko bambara civil uretse kuyumva gira gutyo gusa ngo yakoze ibi. Sindanabona umusirikare wayo cyangwa umuyobozi wayo, sindanabona nukumva ngo yakoze ibi ngo byagenze gute, nkumva bayivuga ngo hano ngo Red Tabara yakoze ibi nibi. Sindabona umusirikare wayo, sindabona niki. Ariko nabwo ibikorwa byabo nimba bahari bameze nk'ininja birivugira cyane. Noneho rero wa muntu we, aba basirikari rero mu igihugu cy'u Burundi cyatungwe nyine no kumva defense zabo zatatswe. Ariko ikintu nashimye, ntago bigeze bavuga u Rwanda, ntago bigeze bikoma ko ari u Rwanda rwaba rwabikoze kwa kundi bavuga ngo ni bya bitero. Ahubwo ikintu bahise batekereza cyambere, ikintu batekereza bano bazarendo bavuze ko bashobora ko ari bo bigumuye. Kuko nanone kuvuga ngo Red Tabara se yaba yaciye hehe itanyuze ku mipaka ngo yinjire? Ese ku mipaka abantu bose binjira mu gihugu binjira ku mipaka, none se bakinjirira ngira nk'ahantu Red Tabara ubona yakinjirira. Igisirikare cy'u Burundi kirapanze ku murongo ku nkombe, haba ku rubibi rw'u Rwanda nabo haba ku rubibi rwaho na Kongo, hose huzuye abasirikare. Bakajya no ku yindi mipaka. Ahubwo nanjye nkurikije ukuntu byumvamo, ushobora gusanga ari abazarendo bigumuye, bakaba aribo bahemukiye bagenzi babo. Nanone birashoboka n'undi bahora barwana. Niba igisirikare cy'u Burundi kibizi neza cyane ko M23 isa kwisaya kwitwaza Red Tabara kinjira, gute batarinda umutekano w'umupaka wabo? Kandi noneho urebye umubano mubi M23 ifitanye n'igihugu cy'u Burundi, ntago ku mupaka wabo haba hatarinzwe ngo babe babona aho baca. Buriya rero ntukajye ushaka mu makuru uko baguhaye amakuru, ntukazanireho ibitekerezo bya bintu kubyumva, ariko kubyanariza nk'umunyamakuru bibaho. Rero hari igihe wanariza ukanariza ibitari byo. None se nkanariza ibitari byo, je ndavuze ngo kuba igisirikare cy'u Burundi kisanzwe gifitanye umubano mubi na M23 ku mipaka ibahuza hose hararinze. None se reka nkubaze, M23 ntago wibuka ubushize ko yinjiye ikajya mu nkambi? Sobyebuka ikajyamo n'u Burundi ukavuga ngo M23 yaje mu nkambi banabarasaho bagera n'abasirikare barasa bari barinze aho ngaho basubira hehe muri Kongo. Ariko nta basirikare bari baharinze se? Abasirikare bari bahari, ariko nanone n'abari bahari se ntibabakemuye. Ariko ikibazo anga dushobora kwibaza ni kimwe gusa, sibyo? Icyo gihe ibinyamakuru by'i Burundi byarabyanditse birabyandika, reka se nakubwira n'imiryango mpuzamahanga n'ibinyamakuru mpuzamahanga birabivuga. Ariko nanone batandukire mu makuru, reka tureke kuganira ibyacu. Ngayo nguko rero ibyabereye ahangaha, igisirikare cy'u Burundi cyongeye gutakaza abandi. Iyi ntambara bishoyemo hano muri Kongo, umuvumo uri kugenda ubagarukira ahangaha. Akanaka nyafu Imana ibanyujijeho, akanaka koni Imana ibakubiseho, kubera ejo bundi barashe mu Banyamurenge. Baharashe mu Banyamurenge bica abaturage babaziza ubusa. Rero babikoze ijisho rihorerwa irindi, ubwo urabyumva nawe cyane. Ayo nguko rero twerekeze muri Uvira rero naho haravugwa ipfu z'abarundi zitunguranye. Delegate bikimara kuba hamenyeshejwe generali mukuru w'abasirikare b'abarundi, nawe mu gutabaza atabaza i Burundi i Bujumbura tayari, asaba umusada ndetse n'ubufasha bw'abasirikare badasanzwe bagomba kuza gukora ibikorwa bidasanzwe nanone kugira ngo hakurikiranwe ibyaba abantu babikoze. Ibi rero byabaye nanone muri iri joro ryakeye ryo kuri tariki ya 12 mwabantu mwe, aho igisirikare cy'u Burundi cyatunguwe n'ibitero by'abasirikare batamenyekanye, ariko ngo bambaye nk'abasivili, ariko bambaye uniform zisa.
urumva ngo bambaye inifomo zisa kandi bakoze ibintu byabo buhoro buhoro bipowe ngo hakoreshejwe intwaro zidasanzwe ziriho amasiransiye barasaga umusirikare akagwa w'umurundi ntihamenyekane kimwishe ku buryo kibabonaga umwe bagiye gutahura ko ari aba no mu mezi angaha ashize ni mu mwaka washize n'ubundi muri Uvira igihe yari igeraniwe abarundi barimo inzara bakubita umusubirizo wazarendo nazo zibagira gute akavuyo byarabananiye gukontorora hari n'ubundi ikindi gihe higeze haza ikindi gitero kimeze nk'icyo n'ubundi barababona byabayeho so n'ibingibi rero nibyo byongeye kuba ariko mwabantu mwe bisize abasirikare benshi b'abarundi bahasize ubuzima kugeza ubu nta mubare uratangazwa baba bahasize ubuzima ndetse n'igihugu cy'u Burundi ntacyo kirakora gusa imirambo yo yamaze gucyurwa inkomere zatangiye kujyanwa mu bitaro ndetse na proof y'ikimenyetso na kimwe cyagaragaje basi n'umusirikare babashije kurasa cyangwa kumukozaho n'akuma cyangwa no kuba bamwambura kenda wabonetse n'umwe kuko ni ibikorwa byabaye ngo mu gihe kingana n'iminota 40 gusa biba birasojwe biraye muri defense z'abasirikare b'abarundi barabarasa induru ziravuga ndetse no kubari bacunze umutekano higanjemo n'abasirikare ba FARDC ndetse n'abazarendo bakabishwe rero ari benshi cyane umubare nuza gusohoka turi hano kugira ngo tuze kubibagezaho ariko bwana Fisi ibi bintu bibabaje igisirikare cy'u Burundi cyo ku rwego rw'ejo bavuga ati ese twatoje ibigoryi twatoje ibintu bitumva byagenze bite kugira ngo abantu babinjirane babice mwende gushira ntimunagire n'umwe mukomeretsa cyangwa murasa namwe ngo basi musigarane tuze kumenya amakuru mu nyuma twamaze abantu bagutungura abantu buriya bagutunguye yewe we ariko buriya umuntu w'umusirikare sibyo nkurikije ibyo igisirikare cy'u Burundi uburyo babanenzemo bano basirikare wakumva ari uburyo bwumvikana sinibaza ukuntu umusirikare wamaze imyaka hafi ngahe atozwa kugira ngo azabe umukomando w'umurundi uzi ko bari abasirikare babatoza kugira ngo no mu byago hahandi ubona ibintu bidashoboka babaye bakora ikintu kandi gishoboka buriya baca umugani ngo akaruta kandi kamera kandi akaruta kandi karakamira reka nkubwire aba bantu bagiye gukora ibi bintu bose yaba aho ngaho muri iri shyamba ndetse haba na hano nta nubwo ari n'abasirikare basanzwe aba ngaba barenze no kuba special force cyane rwose buriya muri special force niyo tuzi bikaze ariko hari abandi baba barenze special force ariko wenda babakoze byo byaramukibira reba muri leta zunze ubumwe za Amerika bajya gushimuta Maduro hari umusirikare n'umwe abo haguye se waye ko nta n'uwakomeretse ariko abo kwa Maduro bamwe barapfuye aba special force kandi bari barinze president uzi nakurikiranye hariya kwa Maduro nsanga buriya ako nibe nabo bapfuye no kumenya wabashimuse n'ababatse kugira ngo harabamenye yego ariko nuko bari bagiye bafite iki bambaye n'ibirango byabo kandi ari igihugu cyahoze kibivuga kibideklara bavuga bati twebwe tuzagukorera ibi tukuvane ku butegetsi banamufashe barabijyana barabyemera ko babikoze baranamwerekana buriya Maduro uzi ko leta zunze ubumwe za Amerika kugira ngo bamufate aha rero nari kuvuga nti iyo bagitindaho bavuze yuko iyo bagitindaho amasegonda 45 amasegonda 45 umwe 320 uyu mugabo ngo ntago baba baramufashe gute kuko ngo uyu mugabo hari ahantu hari icyumba bari barakoze kirinzwe ni nka vote irenze urujyo ku buryo leta zunze ubumwe za Amerika kugira ngo bayisenye byari gusaba ikindi gihe runaka gikomeye cyane gitwara umwanya munini cyane icyo cyumba ngo ni icyumba nyine kibanga kandi kirinzwe cyane rero ni nacyo banamukuyemo ariko byatinzwe kuko ari ibyugi bari binini bikinga bakanda kuri buto bikikinga ko kuntu kiba kiremeye kikinze gahoro gahoro bisaba ngo nimba ari rwikinge nko mu masegonda runaka rero rwikinze abasirikari bahita bahagera baninjira baramujate rwikinga noneho barimo no kumwe mwimbere atongera ukingure dusohoke iyo rero rukiza kwikinga arimo leta zunze ubumwe ziba zarakuyeho hako bapfa kuba baratwaye umugore baramutwaye nyine ikintu cyanunguye nukuntu bamutwaranye n'umugore we bari bari kumwe ariko rero bwana Fisi ibingi wenda turi kubihuza n'ibyo byabo basirikare binjiye muri Uvira bagakora ibyo bikorwa abasirikare bari boherejwe hariya ni nk'abandi boherejwe gufata Osama bin Laden bari no babasirikare ba mbere kwino si bakomeye hagataho rero wari uri kubihuza n'aba basirikare n'aba bantu ngo bagaragaye mu mujyi wa Uvira
uvira bakora ibikorwa nk'ibyo. Noneho ngewe narindi kushingira ku byo bavuze banenga iki gisirikare cy'u Burundi bavuga ukuntu kidafite no gusigarana n'akantu basi k'akamenyetso kagaragaza abo bantu bakoze ibyo bikorwa kugira ngo wenda bagashingiraho bakora iperereza. None ngo baje barabica, bamaze kubica barigendera, kandi iki kigo ngo cyari kirimo n'aba special force bamwe Neva yishingikirizaho, bamwe avuga ko ari bamwe bashobora kumukorera operation ari n'abakiya cyane kagenda neza, ariko burya ngo nabo bishwe ntibamenya ngo bishwe n'ibiki, kandi ababikoze ngo bari bake cyane ugereranyije n'abo basirikare bari baraho. Icyo bakoze kwari kubereka yuko nta kidashoboka, barangije bagira gute barigendera. Amakuru rero ahari nuko Neva byamubabaje, none amanuye icyitwa amamodoka papa, amanuye icyitwa amakamyo yuzuye abasirikare hano muri Uvira. Noneho banza avuze ngo iri ni ryo rimbukiro rya M23. Noneho si we gusa wohereje abasirikare kuko na Tanzania yamennye, ngira ngo urabizi. Uvuze ngo M23 yamanuye amakamyo? Oya, igisirikare cy'u Burundi. Igisirikare cy'u Burundi cyahise kimanura indi makamyo y'abasirikare benshi kandi bakomeye cyane, bamwe Neva yari yaratinye guha Kisekedi. Abangaba nibo yazanye, ariko bakaba baje ngo guhora urupfu rw'aba bantu, ngo niharamuka amenyekanye ababikoze urumva tayari nta bandi bo kubeshyerwa usibye M23 ko nta bandi bahanganye. Hanyuma rero mu yandi makuru, amakuru aragira tuti ingabo z'abacanshuro nyuma yuko uwitwa Eric Dini Press yafashwe ntibivugweho rimwe n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye, bakajya babivuga buri muntu akabivuga ukabyumva cyangwa ukabizi. Ahangaha tubazaniye twebwe andi makuru adasanzwe. Amakuru aravuga neza ko byanyabyo uyu mugabo yari yafashwe, ariko nanone ibintu biri kuza bisa n'ibihabanyemo kabiri, sibyo? Bimwe biravuga ngo yaracyuwe baramurekuye aragenda, abandi M23 nta iramurekurira cyamufite. Hagati aho rero amakuru tubazani nuko hari ibitero byakusanyijwe n'abacasha abamerceneri bateguye byo kuza kugaba kuri M23 kuri defense zose ko bamaze kubona cordon zawo hose M23 iherereye. Ndetse bagiye ngo gukoresha drone zifite system y'ikoranabuhanga ku rwego rwo hejuru cyane, izajya igera hejuru ikabanza igasikana ibirindiro bya M23 biri, yarangiza ikikubitamo igashwanyuza. Urumva zira ntabwo zo zishwanyuka iz'abanyamerika igashwanyuza zirekura bombe zikagenda zagera hejuru zigasikana ibirindiro bya M23 zarangiza zikarekuramo amabombe igaturika. Kizi drone zabo zo baramutse bazikoresheje mu 23 yabirimbutse burundu. Kandi ngo ni drone izo drone ni shyashya zoherejwe n'uyu mugabo witwa Eric Dini Press. Ibi bikaba bigiye gukorwa nk'ikimenyetso za Amerika zizohereje. Wamenya niba ari Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa ari izaba bacasho cyangwa izo Kisekedi yongeye yaguze, nta wamenya. Hangaho dushobora kubivuga uko twabibonye gusa nkuko wabivuze. Gusa ikintu gihari tuvuga amakuru nkuko yanditse. Ikintu gihari nuko nta ikintu gihari nuko ntago Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarwanye mu 23. Kandi tuje kuvuga ukuntu nayo Amerika nayo Trump bamushinjije ko ari gukorana nayo mu vetro bya hafi cyane. No kujijisha kugira ngo Kisekedi amujijishe, ariko naho ubundi kuko Trump nawe agaragaza ukurara kubona rero, kandi nawe hari icyo ashaka. Rero abagomba kujya hariya kongera akajyana hariya, ariko hari uruhande abogamiyeho cyane, abogamiye ku ruhande rwe mu 23 cyane 100%. Ariko nta wamenya, ntitwanabihamya ko ahabogamiye, kuko uyu mugabo wibuke ko ari umuzungu, kandi uyu mutipe ibintu rero nimba ari umuzungu no kwa Kisekedi naho ni umuzungu, aracyari umuzungu hose nyine nikirira habiri nkuko bivuze. Kuko gukorana na Kisekedi ukongera ugahindukira ugakorana naye mu vetro, uru rugamba rwazamara imyaka tutazi n'ubundi. Twazamara impamo y'Imana cyenda bibabwenda abaye akorana na Trump, abaye akorana na M23 agahindukira kanakorana na Kisekedi, uru rugamba tuzarinda tubyara abana bacu rurikiri kuba. None zuze ngo yaba ari we wenyine, harimo n'ibindi bihugu bindi biza bigashyigikira Kisekedi, ibindi bikaza bikajya mu kwaha kwa M23 kugira ngo bigire icyo bibona, paka kongishijemo amabuye rero ngo M23 izarikura cyangwa se Kinshasa kemera nyine ubutegetsi bugahinduka. Hagati aho rero amakuru ari kungeraho nuko izi drone zazanywe n'aba merceneri zaturutse n'ubundi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko izi drone ngo zikaziri ku rwego rwo hejuru cyane. Ibaze nawe drone izajya igenda ikabanza igafotora, igafata video, igasikana aho igiye kurasa, ubundi karekura bombe. Gusikana irasikana ikabanza kareba abantu bari mu imbere, niba ko kari ibirindiro
harimo n'izo ntwaro iyo ibonye harimo intwaro ihita irekura bombe rwabo niyo yaba ari abasivile bayifite ntihusha direct nako kanya. gusa hari izigeze gukoreshwa nk'izo wibuka ibyo zakoreye abasirikare ba FARDC za Nobel zikajya zirasira abasirikare ba. Reka nkubwize ukuri ndahamya neza 100% ko izo drone z'ubwo bwoko ni drone nuko ni igisenge kinunzu kitagaragara ijya hejuru mu bicukure aho utayibona ibifite kamera yayo bakayipointinga kuri iyo nzu igasikana iyo nzu ikareba ibirimo. Ni ukuvuga hari uburyo bwabyo zisikanamo ntabwo kuvuga ngo ibireba nyine gutyo igasikana ikareba buri gikoresho cyose kirimo. Nimba ari televiziyo ihita imenya ko ari televiziyo biba binagaragara ukuntu. Nimba ari igikoresho cy'imbunda cy'intwaro na kiti kibona cyangwa ari grenade tayari kaba kabaye nuko bombe bumu ishwanya gusa. Izo drone rero nta nimwe iragira hano muri uru rugamba ruri kubera muri Kongo kandi wumva abacasho ari zo bazanye nyine ntago zirahagera. Nimba zahageze zaba ari bwo bwa mbere kuko izo drone ntago zirakoreshwa. Izihari ni drone izo ngizo rero nizo ngo nizo bagiye ngo kwifashisha barase M23. Ari mpamvu ndende kukubwira ngo M23 hano nitabamenye iraza guhura n'ibyago bikomeye cyane. Aba bacashuro rero bakaba bagiye kubikora mu rwego rwo kwereka Gisekedi ko ari abizerwa kuri bo batigeze bamugambanira, kubera ko byavuzwe ko uyu mugabo Ngerekedini Press yaba yaragiye muri M23 bitewe nuko hari dealing ngo bari bagiye kugirana kugira ngo asubire muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu mugabo hari icyo bavuganye. Uyu mugabo ubundi ibintu bikururuka cyane bikaba birebire bitewe nabo twita ibigarasha. None se ubu ngubu nta bantu bari kuvuga ngo M23 bayivanye muri Poezero kandi hari ntaba ugiye ku YouTube wabibona bavuga ngo M23 ngo bayikubise bayari ugiye ku bindi binyamakuru ushobora gusanga bakuvuga ngo M23 reba iva Uvira si yivanyemo urugero rwumvikana ariko abandi bagiye bavuga yuko ngo bayirwanyije ngo bayakijeho umuriro ngo bakayisohoramo ngo kubera gutsindwa. Umuntu wabivuze nabyo bagiye ubona umuntu wabivuze sinigeze mubona ariko ngewe narabibonye henshi cyane hashoboka. Nta butegetsi butagira abo butavugaho rumwe nabo ariko twebwe nk'abanyamakuru b'umwuga tubikora kandi tubikunda tugomba kubahereza amakuru kandi y'ukuri. Niyo mpamvu rero kugeza amagingo reka dusoza amakuru yacu Pacifique. Hanyuma dusoza rero tubanze tubabwire ko M23 gutraining abasirikare basanga 2500 mu myaka 2 bigiye ko ngo kubakora. Uyu mwaka nibo bambere abo nibo bambere sibyo. Umwaka ushije batraininze 2 sibyo. Ubwo ni ibihumbi bimaze kuba hafi ibihumbi 715 22 hagati aho ngaho rero gutyo hagati aho ngaho rero amakuru ari guturuka aho ngaho mu butegetsi bwo hejuru bari gushinza M23 ko ikomeje kugira gute gutraininga abasirikare benshi kandi ari umutwe w'inyeshyamba utemerewe ibyo bikorwa ntabe na gatoya. Ikibazo rero M23 nayo irabyerekana ko yagize gute yungutse abandi basirikare bashyashya. Ibi ngibi rero bikaba bagomba kubikorera mu bwihisho kugira ngo bazabimenye mu bwihisho ibishyira ku mugaragaro nk'uko n'ibikorwa byiza by'ibikorwa ku mugaragaro. Rero ibihugu bituranye nabo byatangiye kuyagaraba bati noneho M23 ko tutazayikira. Ibaze nabo basirikare ibaze buri mwaka igiye training abasirikare ibyo bihumbi bingana uko nguko basimo 2. Ibaze ngo imyaka ingahe yabimaze kugira abasirikare bangana ute. Abari benshi baba batangiye kuba ba Gisekedi kenshi. Icyo gihe rero n'ubu ngubu tuvugana abo basirikare 7,000 ubashyize mu rugamba nta kibitambitse kuri kw'Imana Uvira na Baraka n'ibindi bice byose babifata kuko nazagisangane kuko abasirikare ni benshi cyane babatimbura ni benshi. Reka dusoza amakuru Pacifique. Reka tubifurize kugira igicamunsi kiza tubabwira ko mu kanya gato nyine mu yandi makuru y'ubukurikire turi kumwe na wa mutumirwa. Ciao ciao. Turabakunda cyane.